Yes, iracyari Kigali Broadcast, reka tubahereze ikaze. Nonaha nagira ngo turebere hamwe aya makuru agezweho aka kanya. Ni inkuru y'akababaro iri kuvugwa kuri uyu mugabo muri kubona kuri screen zanyu. Nta wundi amazina we yitwa Samuel Karenzi cyangwa se Sam Karenzi. Uyu nguyu akaba ari umunyamakuru ndetse akaba ari nawe nyiri radio yitwa SKFM. Uyu mugabo rero amakuru akomeje kugenda tugeraho aka kanya, akaba ari amakuru atari meza, akaba ari amakuru avuga yuko mu kanya gatoya cyane gashize ahagana mu masaa 10 yo kuri uyu munsi nibwo aje kuba yatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ushobora kwibaza uti ruri kumuziza iki? Mu by'ukuri uyu mugabo amakuru twakomeje kugenda dukurura rukaba ruri kumuziza amagambo yaje kuba yatangariza kuri radio ye ariyo ya SKFM, ndetse n'andi makuru dukomeje kugenda dukurura akaba avuga yuko iyi radio nayo iri mu bibazo bikomeye cyane nyuma yaho nyirayo ari we Sam Karenzi aje kuba yatabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Biri kuvuga yuko rero iyi radio nayo ikaba iri mu bibazo bikomeye mu by'ukuri. Tugiye kugenda rero, tugiye kubanza dutotore iyi nkuru kugira ngo nawe ubashe kumenya mu by'ukuri ese ni iki kiri kujya mbere kuri uyu mugabo, Sam Karenzi. Byose rero ngiye kubihera ku murongo ubundi ngende mbikubwira akantu ko kandi wowe icyo usabwa rero nukuza kudacikwa, we wirinde kuba wajya kure kugira ngo hataza kugira akantu na gatoya kaba kagucika, ubundi umenye byose utigeze wumva kuri uyu mugabo, kuri iri tabwa muri yombi ry'uyu mugabo Sam Karenzi, ndetse nibuze no kukumvisha amwe mu majwi bivugwa yuko yazize, bivugwa yuko uyu mugabo Sam Karenzi yaje kuba yazira mu by'ukuri. So uyu mugabo rero Sam Karenzi makuru yitabwa muri yombi rye akaba yatugezeho mu kanya gatoya agashize, akaba rero atawe muri yombi nyuma y'iminsi igera kuri 3-4 gutyo aterana amagambo na bamwe mu banyamakuru bo ku Isibo Radio and TV b'imikino cyane batangiye rero baterana amagambo bisanzwe mu by'ukuri, ariko nyuma yaho biza gufata indi ntera kugeza nubwo uwitwa Sam Karenzi yaje kumvikana kuri radio ariyo SKFM ari kubatuka cyane abaharabika avuga yuko aramutse abishatse yahamagara boss we ari we Kabanda Jado agahita abirukana bitewe n'umubano bafitanye. Ndetse kandi uyu mugabo Sam Karenzi yakomeje anavuga yuko hari bamwe mu batamwifuriza ineza ndetse bashatse yuko SKFM yajya hasi bamuteze ikigarasha kugira ngo yubikweho dossier ikomeye ubundi ahite atabwa muri yombi. Ibyo byose rero akaba yarabitangarije kuri SKFM. Reka mbanze nanabumvishe amwe mu majwi yabo mu by'ukuri kugira ngo tunasesengure ibintu namwe mubizi, ubundi turahita tugaruka tubagerera kwitabwa muri yombi ry'uyu mugabo Samuel Karenzi. Kuri kwimana njyewe mfite ubushobozi bwo guhamagara nyiri ya radio, urumva ntibarareyo, I swear nabikora, ndabifite. Umubano wanjye nawe udafite aho uhuriye n'iby'akazi, njyewe nahamagarayo kandi ntiyagoyara. So ubu ngo rero ni Sam Karenzi arimo kwigamba yuko ashobora kwirukanisha aba banyamakuru b'imikino bakora kuri Isibo Radio and TV. So bidatinze rero reka nkumvishe na Lorenzo, Musanga Mfura nawe wahoze akorera kuri RBA akaza kuyirukanwa akarekeza kuri SKFM. Dusangira buri munsi muri amatiku nabo mbikunda. Mubande umuntu uzana izina ryanjye muri uwo mwana mu byitondere nyine buretse gato tuza nta muntu kugushira rikari n'imikoro hano, nta muntu kugushira. Robert ntigeze avuga izina ryanjye muri ibyo bintu ngo ari nka X-File, sibyo niko yavuze. Ngo hari umunyamakuru wamubwiriye mu Nzove ngo ko ari X-File. Niba ari byo rero muri kunyitirira, nizere ko yamvuze ko leta njya kumurega, yamvuze mu izina kanyitirira ibyo binyoma leta njya kumurega. Ariko yarabimubwiye, hari bya muganga n'ibyo bati yarambwiye ko wabimuvuze, warabivuze abitangaze kuri radio abinshinje bita njya kumurega. Sibyo ntabwo hari ibyo wanyitirira n'ibyo utanyitirira rwose. Ngende kuma video wanyoreje video avuze ko hari umunyamakuru, niba ari njye namvuge mu izina
njye kumutangira ikirego. So uwo nguwo rero ni uwitwa Lorenzo Musangamfura, nawe rero akaba yaje arininura amarayo mu by'ukuri ababwiza ukuri, arerura ababwiza ukuri kose. Uwo ngo rero akaba ari Musangamfura. So imbere yuko yenda tujya kuri ritabwa muri yombe rya Samuel Karenzi, reka mbanze nkumvishe n'amajwi y'abanyamakuru bo kuri Isibo Radio and TV, mubanze mwumva ukuntu babasubije, ubundi duhite tugaruka twinjira neza cyane muri ritabwa muri yombe ry'uwo mugabo Samuel Karenzi. Kubwira ngo nakwirukana mu kazi, sibyo? Nakwirukanisha mu kazi, no kukuroga yakuroga. Tangaza aka kanya nahamagare. Nahamagare. No kukuroga yakuroga umuturanyi wawe. Gukurikira radio na boss wacu. Nawe yaba yikurikira. Nawe niba avuga ati ndabahagaritse ni mwitahe. Turataha. Tugende twangare. Wishime none. Oya yishima se yabishobora. Niba wicara ukicara kuri radio ngo nahamagara boss wawe, none tugira konta ayifitemo imigabane. Hahabutse abaperezida b'amakipe, reka nkubwire, hahabutse abayobozi bandi muri za federasiyo, ariko abo batade warabazengereje wifashishije abanyamakuru, abayobozi b'amakipe uzabateranya, mwirirwa ngo abakozi abateranya. Jean Fidel muramuzengereje, muramucometse, ngo ngabo ntabishoboye, ngo yarikoraga ingamo ya Tadeyo, ngo arabarwanya, ngo yarabarwanyije mu gihe mwana. Uyu mugabo Sam Karenzi rero nyiri gitangazamakuru SKFM, amakuru akomeje kugenda tugeraho, akaba avuga yuko yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rufatanyije na polisi y'u Rwanda. Amakuru akomeza kugenda tugeraho, akaba avuga yuko uyu mugabo Sam Karenzi yatawe muri yombi kugira ngo agire ibyo abazwa, aho yatawe muri yombi ashinjwa gutukana ndetse no guharabika kuri radio, ibintu ubundi bitemewe habe naka na gatoya. Biri kuvuga yuko rero aba banyamakuru b'imikino bo kuri Isibo Radio aribo bazi kuba bamutangira ikirego, bakaba rero bamushinja kubatukira mu ruhame, aho rero bagiye kuri micro za SKFM bakabatuka ndetse akanabandagaza mu by'ukuri, aho yanavuze yuko afite ubushobozi bwo kubirukanisha mu gihe kitarenze iminota 45, bashobora barebye nabi bashobora kurara birukanywe kuri radio ya Isibo Radio and TV. Kugeza amagingo ya rero amakuru akomeza kugenda tugeraho, akavuga yuko uyu mugabo Sam Karenzi atakiri kubarizwa mu maboko ye kuri ubu ngubu, akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha kugira ngo agire ibyo asobanurira. Ku rundi ruhande rero kandi ariko na radio ye ikaba iri mu marembera, bikaba biri kuvuga yuko isaha ishobora kuba yafungwa kubera yuko RMC iherutse gusohora itangazo yihanangiriza iyi radio ya SKFM, ariko ntiyigeze isigana none radio ya Isibo Radio and TV bitewe n'iterana amagambo rimaze iminsi hagati yabo. Mu by'ukuri aho rero RMC ishinja ibi bitangazamakuru gufata umuyoboro wa radio zikawutobanga, ibintu rero bidakwiriye habe naka na gatoya. Ibingibi rero uwitwa Kensi Kakuza Nkuriza Charles akaba yaravuze yuko ari ibintu bidakwiriye habe naka na gato, ari ibya YouTube cartel. Mu by'ukuri ibingibi rero akaba yarabigaye cyane. Sam Karenzi ni umunyamakuru ukomeye cyane, akaba yarahereye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, akaba yarahereye kuri RC Huye, aza kwimukira kuri Radio Salus, aza kuva kuri Radio Salus yerekeza kuri Fine FM. Yavuye kuri Fine FM aza kwerekeza mu mbabarire, yavuye kuri Salus ahubwo yerekeza kuri Radio DC, ava kuri Radio DC yerekeza kuri Fine FM, ava kuri Fine FM ari nabwo yasashinga igitangazamakuru cye bwite aricyo SKFM. Kuri ubu ngubu rero akaba ari nacyo akomeje gukoreraho. Iki gitangazamakuru rero kuva yagishinga kugeza mu magingo y'angaya akaba akunze kugenda hamwe yuko hari abatakifuriza iterambere habe naka na gato, bityo ko ariyo mpamvu rero bakomeje kugenda bamurwanya, ari naho havuye intandaro yo gucyocyorana n'abanyamakuru bo kuri Isibo Radio and TV, aho rero ibiganiro by'imikino babihinduye amatiku uko byifashe kugeza amagingo y'angaya. Dugusaba nta kintu nuko kandi subscribe kugira ngo tuzadukomeze dukomeze tugende twibanira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ngiye mwumvaga akuriza mikro, reka turibuze kongera tugaruke mu kanya mu makuru arabagezweho. Wakanze subscribe ugakanda like, ukibuka no gusiga utanze igitekerezo cyawe muri commentaire, ukibuka no gukanda share kugira ngo amakuru abagezweho nk'aya ngaya azajya abasha kuba yagera ku baturarwanda bose. Ngiye mwumvaga akuriza
mikoro reka turaza kugaruka mu kanya heracyari Kigali Broadcast.